محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهر المصطفى من المنظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رب مندم أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورما ولا رسالة من دمنا نفلا أم بعد من الله سبحانه وتعالى تكبر كما الله سبحانه وتعالى يأمر لبطل كما الكرب صلى الله عليه وسلم دلك الزنما لبطل كما وقف أمسالك الكربك صلى الله عليه وسلم wala nyuman dondo setigi masay anya maruni aye kwanga salka alkrabba ka nasar andame alika alayala andame alkrabba sallallahu alaihi wasallam ka kirayala assalamu alaikum worola ami folide alsalama chema ana musomama ka dugo nyini alsama forwa jama kulu fe o kan sama dugo la barani aka sabati ambolo adabara mingama allah subhanahu wa ta'ala jati kama alaka ke oyi ibadallah allah ta'ala ka jong algraba mandem ittaqullaha fima amar atanga janga sara Allah subhanahu wa ta'ala nya aka yamar yakola assalamu Allah subhanahu wa ta'ala ko nga minga ito nga nzeko ke akelila ka faraja mana chenka ka faraje chenka mami magobe kabru konna lafiya la mami magobe alkiyama jodo kuna wolo la mimba faka do aljinana e chesri Allah subhanahu wa ta'ala ko ga minga balma ke balma musay seko ko kelila wanta hu amma anhuna hawa jar algraba mandem Allah subhanahu wa ta'ala ko nga faminto ayto nga nzeko ke atolila no de kera gabayay no de kera kodombaliyay no de kera jefamu baliyay balma ke balma muso jeno yeni sayana nabi lafiya amba Allah ta'ala deli afam tuko nyuma ala fa Allah ta'ala ko di amma ala ko kaka ala yakama yalil ilamu annana bi manillahi wa karamihi o ko fa mba fa ka don Allah ta'ala ka bonye anaka fonsira konnana jalasna fil marrati ar-rabi'a wa 60 niyazigile sikib biworo anin nani nana والكلام فيها على صفة الصلاة المتفق عليها في المذهب كما من جو مينغا نوي ولا دسن فولا فولا ودي سلي رك كيتوغيا ادكيني من تكبيرة الإحرام كامن الله أكبر فولا إلى السلام عليكم فقط السلام عليكم بنغرا مينغا اولا مذهب كتابولا بدءا من الأخضري كامن الأخضري كتابولا إلى نص خليل فقط الشيخ اللوما assalamu o kitabu ka machaya seli kola o bena minga seli yere kechuga la choy insha Allah ta'ala mbalma kay mbalma muso o demna di amma ni ala yande me ko dachara herala famma nubza ala hayati shaykh rahimahullahu ta'ala am soraka dakuriya fladi laxdarti yere ka nyina mayaka ina fanyo laydu di amma chogomina ka damene aka bangina ila wafatihi ka tasaka sayama jazahullahu anna wa anil islam khaira alaka to sara khairala ayemminge anyi ana yemminge asamaye Allah ta'ala ba don alaka na sara ola alako kaka alaya kama assalamu fembe wala ko seli la hasha'anun azimu Allah ta'ala seli bunye ka kunye baka seliye wa fadlun kabiru Allah subhanahu wa ta'ala fusamandiya badi selima bato to dito alaka ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala jibril alayhi salamu ciyama kana bato di amma du ko sabaya mamna na do raseli dilaka alaka bama ay jibril alayhi salamu blaka nan no fe ka bismillah ali Allah subhanahu wa ta'ala ka dnaya la malakutu kono ka soroka selidi ama dicugola mi nani batoto jitugo te kelinyi ko samandiya di selima samandiya mi ni abunye ni dasse ka fara nyonga ko ala kraba ka fuanye ko as-salatu imadu dini ko ne muhammadu mando ni zelinde dinan lomay man aqamaha faqad aqama ad-dina ni mam yeseli njo ni sabe ka ke ayo ka klobo ala ka nyenyi ni ka shidon ka ke aketugola ko atigala ka dina jo o man hadamaha faqad hadama ad-dina ni mam yetlo ka selila ka seli yegebe ka banseli nyenyi ni mafoka toka mobi biri nyirabe mbiri mobi seli nyirabe seli ko atigala ka dina be algaba ma dawma algaba mandum algaba ko ka fuanye
ko awwal ma yuhasabu bihi al-abdu salatuhu alkema jodo kenaka ni mo jora domi na weli la ko yawmul jazaa'i saraw min do setigi masana na ndege jayi anye minge batola iye e layru di amma ko biye saraw min do anana saraw min ko baraw bi damina seli de la ni seli ko nyena bolo bi do tawla ni seli chena mbalma ke mbalma muso yinni bole atobela akma itlo ma jo afo fen ma seli an ulama ufe mazaw malikiya ulama ufe katiba abele jele farale nyonga ni yo de dito e ima ami ala deli afam ci ko ñuma ala ko di anambal alsalama bela jelema mbalma kay mbalma muso ni bena seli fami ñinne do seli labe na no sanuyaye o sabati le kofe kuma kore seli ñuma tale kofe fami no mbi wele ko seli shartu o fe jiya naniye o nani labe sabati le kofe soko na sanuyale ko i dovini sanuyale ko aywa i jole i sutura le kofe sutura finiwla ni alsalama cedo cega sutura ñeforiye lahdari la ni muso do muso ka sutura ɲɛfɔri yɛlɛ hadari la o sutura dakene i jɔlen kɔ seli wolo sanfɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma tuqimu salata i bɛ seli kɔrɔta n'o de i b'a fɔ allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala salati hayya ala alfalahi qad qamati salatu allahu akbaru la ilaha illallah ni en fokat lambal make mbal musa bi bolo fla korta aka si kamangu hakema wala maka si tlo hakema ba Allahu akbar nani donné seli kono ibi al-fatiha kalanka chenye nafar al-fatiha o de sel ayo farda seli la ka damina alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نين غلا كتلا سورة من النكو إما كسورة كلا كدك سورة دفالي ودي نيندو إفه ودي مصحب ودي كنيدو إبي سورة غلا كدك من النكو إما نكر قل هو الله السورة إبا فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إبي سيكافو الله أكبر كسورة كي بمبر منه ibirle pimere mina na mbalma ke mbalma muso iba fa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shin saba subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yo shin saba fo ni tlalo la ibi ko wuli ki tle ki jo ikalala ka fa ko sami allahu liman hamida nasar la aywa yema ke zalibaye wala ma i almamiye nasar be ka sel alislamu yebi wuli ki tle e ko wuli to la iba fa sami allahu liman hamida nasar raye ma kele zelba kibe ka seli kele e wuli tola iba fa sami allahu liman hamida bashi ta laika allahumma rabbana wa lakal hamd iko fana faraka nasar ibe almami de kofe be jama de chala almami kofe ibe wele ko almami koma e ko wuli tola de iba fa allahumma rabbana wa lakal hamd ibe saraka allahu akbar fo kati te da bogola nabi wel sujudu ka tega flada ka teni nuda ka primer flada ka senungu flada kasara ka fa Allah subhanahu wa ta'ala ma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shin saba ka Allahu akbar fo ka wuli ki sigi kalala ki sigi ki nye ka tlaga fo kokoro Allahu akbar ka ti teda bogola ko mi nyafi chogomina ka subhana rabbiyal a'la shin saba kala ni jogo kelenye nasra selfana seli do bi jogo flana fana seli ni jogo ina jogo flana seli no sujuru flana kera e bi wuli ni Allahu akbar ya ki sigi chogo nyuma na sigi le nyene bi sorka tahiyya kala التحيات لله الزكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصر الله أيوة سلفنا سلدو جوكو فلا سلكو فنفا نبا إبتحيا كلام كدان عبده ورسوله ما كسرك ولي كيجو في ولا كيجو كي تلين واتي منا ابصرك الله اكبر بولو فلا كورتا فويتا على بلي بولو فلا كورتا فلو كوفي بولو فلا كورتا ويرا تيبلي نيكو الله اكبر ابي الفاتحه كلا كا تشني الحمد لله رب العالمين كتا سي ولا دالينا سوراندي فراكا جوغو سبانانا ابو ميدي منك كوما نيافي تشوغو منا كا تندرو كي اتندرو كو فلاكي كوما نيافي تشوغو منا كاسيغا ولي كيجو الله اكبر يولي تولا اوسي iwuli talabi wuli ni Allahu akbar ya hakil tonna da ma famba be Allahu akbar ke keto ko min ngadiye sharia kitabu ma foti iwuli tola
jogo flani nyonje e wulile ki tle watim nabi sallallahu allahu akbar nga jogo ayo jogo to bela e wuli to la de tato 120 be Allahu akbar fo tato jogo nani nana ibe al-fatiha kala ka chenye kata sa wala dalina ka pmirmina ke ka ayo pmirmina ke ka chenye no ya birli katla ka tenduru fla bela jele ke ka chenye ka wuli ki sigi ikalala kata hiya kala ko manya kala ye chogomina ni sar abduhu wa rasuluhu ma ibe salatu ibrahimiyya ke ka faruka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نن فورك تلوات منا إبصرك يلا بس السلام بلالفة إتفوي كونا بلي نكدي الشريعة بعد كي أيورا لايك دعوك يرى كدعوك يبلم السلام ويه ناس ربك سلي إبي يركون سكولا ناس ربك سلي كلي إبي يركون سكولا يعني بقى المامي نوفا المامي أبلا يورا من يبقى بلاي ناس ربك سلي كلي سسا سلفنا سلي بانا تهي لبا كلنا ويسولك على كربك يدعوك يرى كدعوك يبلم السلام ويه إبصرك يكونوا جنگا كتا إكني ينفع السلام عليكم شنكلي إبرسلا نيني مذهب مالكية من زبطي الشريعة كتابه كنا كامنا الأخضر لا كتا الشيخ اللوما سلك تقولا السلام أبا حقل سبقرته على ننفعنا إن شاء الله تعالى أنا بارو أبكني أيوة مذهبك أيوة كيتوي نيان تشسري كان بارو جو أوكا الحمد لله رب العالمين أنا على خير أم هيرك وأمانغا إما ونوفه وأمبا فاو أنا موكا ونوفه وأنا دينا كشيليدو كما وكما منانا دونو منا فوامبي دونك أولا نيكا دينا كروي كدينا تكشي السلام عليكم فامنا سلفنا جوكو ناني يمبا فالسلام تشمانا مسوما كو فامو وچوكو كيليدو لازارا جوكو ناني السلام تشمانا مسوما ياجا كو فامو وچوكو كيليدو فيتري جوكو سباي جوكو فلا فولو الفاتحة بكلا نصرا بداكا تهيا بكلا تشمانجلا jogo kile mi seli adamana al-fatiha dama de be kala ola sura warati faraka ni ayo pimbe mina na tindru ke ibi sika tahiyya kala ka sura ka salamu bla safo jogo naniye assalamu forba jama kulu kuma mi besena ko safo jogo wolo blani ayaji ya ka famu ya safo farda jogo naniye nafla jogo sababa ko fe ko shafo ni wutiru ni mamin da shufa bato kelaye iba seli ka nora safo la ngani shufa bato kelaye iba to itlale ko iga bato la bi sura ka seli safo joko nani joko fla folo al-fatiha be kala sura be daka tahiyya be kala chamanjela joko fla laba al-fatiha dama de be kala sura ndi faraka isigile bi tahiyya kala ka sura ka salamu bla aywa sogma farda min to ko subuhu fajru ya lahanul awamu yende la ka foye jama be ga jaga fo nyove ko sogma farda de fajriye o ye bele jele jera ka wele togola mi da togoye fajru ya nafla de ande la ka pmaka fembi wele ko sogma farda a togoy arabkana ko subhu kena faraseli o subhi jogo flado al-fatiha be kalana sura be daka wa chawba umanga bo kenaka ala ni almami sellani ay ola misirla abaye pmado aywa naye jogo foloke jogo flana manake katla almami mi zellani ay ni maliki yudo ko masaw maliki mado abaye abada de doni kasoroka pimede mine o dade ngeto abi dugo do de kala ko konutu اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونشكرك ولا نكفرك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق نيد غودي ميمي ولكو كنوتو بما تشاما با نوكا أبينغالوي الكرة صلى الله عليه وسلم يا سبتي maliku bun ansi ya sabati aya soro abike madina misiri kono alkaba sal sama jonnona alkaba ka misiri la a imamuno alimami muno na le tuguro lula bep miselni moye naye alera alimami maliki kera alimami ya selani moye naye wa ya sabe aka gafe kono aka kala no nya sabe nanga gafe kono bip madumandigu nga pma kadi ndaye minga di nyamba fo oluka dogo apma yelmanina mebe wat san furba jama kuli ay hagli sigi dama antum ala khairi wallahi la ilaha illa huwa dine mbabolo dine chedo fena be saka kenye nang manani bunye nanye benyini nga femba nye o table mat saka na noy ala ka hagli nyumande ama ala ko kaka ala yakama ninde be wele ko kunutu so ma farda joko laba no ya joko flana al-fatiha kala ne ko ka sura kala nga daka ebe kunutu kala idda jogoro ka sura ki pmbere mine ni nyina na ko ka kalan ayo kala bane ko fe ki pmbere mine bane ko ebi segi ko kora kakala ni nyina na ko yoro fla bela jele ka
fataka mahallu tadaruki ataraki to abaraji bitaki dan ngai ka seli kan akalani musahabu alaka hakili nyumandi amma alako kaka alaya kama alako ka alkaraba sallallahu alaihi wasallam na bona barka kama assalamu afonde ma ko as-salatu seli fil madhhab al-maliki madhhab maliki yalla am ala deli alaka andame alaka anzabati ninga alaka ambalo ninga alaka anvatu ninga al-a'malu al-mukhtalafu fiha baramun beseli kono madhhabu la ni fonyongo be o bara kunga o dama do flani al-basmala fil fatiha ka fatiha dayala ni bismillahir rahmanir rahim anga sharia kitabu belajele kamina al-hadar la kata sheikh lula belajele ya kama kuruhuye ashima ga haramu yeda belajele ko ka konedo ko yira hatta kana nasula ko alaka sallallahu alaihi wasallam ay farrasali dayala kalan dayala farrasali lan alhamdulillah ko bagri sidiki kumbakati Osman ibn Affan Umar ibn Khattab kumbakati Osman ibn Affan kumbakati Ali ibn Abi Talib kumbakati hadisa sanman nasuna nanani anga kitabu famba anga kitabu belajele tar o hadisa de fe Malik ibn Anas tale ko o hadisa no fe nga yira ko hadisa do bey ko alaka ko sallallahu alaihi wasallam ni mu'mini al-fatiha bismillahir rahmanir rahim kala ma ayu rahim laba ko ni alhamdu noronyona muttasila bil hamdi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ko ni mami al-fatiha kala o chogola ko allah subhanahu wa ta'ala to tigila ma dalane jen ayu janamena o kama sufi chabado utara o samandiya nyinini sirafe utara o nofe o kama ibaye anga don ba baw do bey khususan don getra min demena ve Senegal jamana kaya Sheikh Ibrahim Niassi Allah subhanahu wa ta'ala ka hinana ale anaka kalande famba belajele o be al-fatiha dayala ni bismillahir rahmanir rahim o yu nyedatu ko ala karahatihi kalani ayo makruhu yaka utara samandiya nyinni nofe nga uye mazhabu ayo kenamana fongo nyanya baraina otel lebuye mawla mamununu ka doni kawri yara ka se hake doma ni fenye masala fonyongo bala ayo mazhabu kono ngata mafla kela kumbo ata almami lagushi lambo ati bangumbo ikaramo ka selila ati bangumbo ika almami no faselila wa qabd al yadaini an kinimolo blali ni mambolo save farda selila ni makruhuye mazhabu maliki yala almami manani totara osrafe almami maliki ko ale ma yi aywa aye ko madne ka bara bolaka anye la kala ka karamo mun bolo madina aya sor oluga bara mabolaka aya sor bara mabolaka fana alkaba ka misri kono aya sabe aka kitabu la no muwatta uye nga yara mabara kani ay o maka damena lakhdar la kana sheikh khalula bolo minani farraseli la o konedo madam malikiya belajele kuma dai banga karamo do yemunu mbake o yi hadisa munu nanana munu nyu hadisa wiye no hadisa aywa jara uye udara o hadisa lo ye baraken o hadisa uye aywa uye mazhabu zahira fongunyanya o fongunyanya vanata lebuye o te misiri chingumbo o te faso chikumbo o ti wele ko dina kura anga akele di nyoma nasor la yake mazhabu konana nga ale kofe yima bo mazhabu kiti to kono ibi wele ko mazhabu maliki ibi wele ko aywa mazhabu tiki am ala del ala kan famu ko nyuma de amma aywa mamun nga tabulo do nga uba ke mazhabu werka o mo ka seli cugo donedo kabo karamo la karamo munu ni anga mazhabu maliki karamo yi nga ala kabdu ke uka tabule bolo minani ke uka tabule amba nyini alsan forba jama kulu fe o ko jiya kan va mun ya nyi amil ladriya ke ala ngara mo yi ladriya ke ala sa tur ala kana sar kayra la kitab as-sab mawqif al-fasl fi adillat al-qabd was-sajli kun ya farbasiya joro bolo minani na jingini dalula o sebene ko on yangara mo don anya dongo nunu nye tientigu ye nunu be tien dama de fon nunde puma war kama nunde puma sanu kama nunde puma twani jamu kama o ya soro andulo bala tele ni arajo la ya do be warce ka kuna ko zigele do ni arajo ina ni mami e bolo jingi dalluye o kana million duru be mbolo ba dima subhanallah ka soro ay ret se ka toko sebe ale nyena de ko ale ya ka dina fili na folo no fe chugumena ko on fana bete ko amita million duru no fe ka tanga dina fili amba fauna mo ko fe ka tame ka million duru ka ami ala de deli ala ka hakili nyumandi ama wa soro sature ka kitabu 7 ale retaro ko 7 ami ala de deli ala ka hakili nyumandi ala ko kaka ala kama ala ko ala ka na bona barka kama wadu au aqbal maktubati fatiha tali ama fote yango bamana ngai dugo kele selibane kofe fonyongo ben vanana mazhabu maliki karamo kala ne woni nyonje bi asa kanama nasu za sabati ko ala ka sallallahu alaihi wasallam ko addu au aqbal maktubati musajabu ko ga dugo ke faraseli kofe ko dugo jabiledo mazhabu karamo do tara o sirafe selibani amande ga jaka Allah ta'ala de la nyere ka ala de li ambalam al-islamawi nga maliku bin anas yera ko hadisa ko o hadisa mase alema kama hadisa wi nga atlete bene ko aka kalande getro do sorla munu nya hadisa keme wal ma hadisa keme ko sama aywa
aywa dugo kelini aywa bolo kortalula aywa takbiratula ala sadiye puma nyuma vo ala aka kitabu la maqf al fasl fi adillat al qabd was sadli wati koro kama ni mami magoba puma nuna ka bolo boka temenenga ibo kitabu nyini kaye a kitabu ka dogo a hajimuna nga femba kono ni kuiba feri asongona jamana warbe farale nyongo ta songo bo am ala del ala ka kili nyumandi amma ala ko kaka ala kama ala ko ala sallallahu alaihi wasallam na bona barka kama assalamu nen non va mona ni kitude anyi ndama ka nyedon ala mana min ko yima iko ke nga aywa kele tala nyom bugo tala nyon kafriya tala munu nyof do ala o ya shido mbaliyai malgo mon anse mo fo aka kala no mo fo uka kitabu mo sabe ala ka kili nyumandi amma al amalu allati laysat min al madhhab bi shay baramunu nolu aywa mazhabu la fiyew o do fulani am ala del ala ka kili nyumandi amma digombe wele ko duawul aywa duawul istiftahi mazhabu maliki kitabu ashima nani ayi ashima aywa akalani ka seldelani ayi ashima ka barama bodo ka shiga mama bolaka amo jira alsama furba jamakulula har saw nanana mazhabu aywa karamogo anaka kalane umma barakan ahadisawi kada munga uya soro mu ya tuy mamunu un hadisa shidonje alakara sallallahu ka misiri kono uya soro mu ya tuy mamunu ka fasanuye alakara sallallahu alaihi wasallam ka misiri kono op mane mami sigile to sisa yimusa se ko rakise shene ko kan yebani ayra ko sisa ko harsa do nana do awle siftahila ko nga ko alman maliki ma baraka noyi op ma alman maliki wa alakara ka pmade amba fi ayde alakara sallallahu alaihi wasallam ka pma shidombo am mago be uluka pmade la ka lakali munu nga ndle gereme alakara sallallahu tlela ka tamandle ka munu be alakara ba fe ka tema anga munu ya harsa ko shido ka teme nene ebele jeleka olu de pana kuna ka yega toyi o kore ko bara yara maddace ne ay hal alakaba sasuma yara ka bara maddace ne ay aka misri kono ni bara kun dacira ne ay ni ye mugud ni ye marfa datru madna kawlo tabla am ala del alaka kilin mandi amma ala ko kaka ala kama wa tatwil al qira'ati fil jahriyah kullaha jamana labana ka alimamu fambake uka kala ni wiseli aywa selimina no selimanga bi wokenaka ubu kanja ni qur'ane o kala ko ni o selwati o manaka selwati sanu gara fitri o kala de bijenya no kera so mafarra o kala de bijenya no kera aywa safo o kala de bijenya al-islamu laysa hadha min al-madhhab shay ni de madhhabu la foila madhhabu fa fitri kala be surnya de safo kala be ke chamanje ala ka kelin mandi amma wa qira'at al-fatiha khalf al-imami ka al-fatiha kala al-mami kofe al-mami al-fatiha kala aywa bangini na itlo yame ki yera wajibiya ki yera forcé almami be kalana wati min kal fatiha kala ida jogo jaku yala hada laysa min al-madhhab shay al-kalama mandon malgun an saka kalando ne ndanga mazhabu doye aya hagli sawrato ayada aga tani bima sana'ahu al-imam karini al-imam kabbara al-imam yeminga o kera o dey kabbara al-kalaba ko inma ju'ila al-imam li yutamma bihi al-imam bilala nya kala de gede am ala del ala ka kelin mande amma ala ko kaka ala yakama wasaktati kullaha dade fefe me silikona jamana labana bi ashita mazhabu doye almamana aywa allahu akbar fo abi dade doni na al-fatiha kala ngo ba abi dade doni na sura kala ko ba abi dade doni subhanallahi ma hadhihi saktatu kullaha ni dade nunu mbe bora fajume amani nyanga almamina dade shita onga silikona ni ko allahu akbar o yorani be do al-fatiha la al-fatiha bana yorani mina o yorani be do sel surana suran bana yorani mina pere mina balma ken balma muso hada ma sahha maliki ni de kenera ka alma maliki ma ala ka famto ko nyuma di أنا بلم السلام بلا جليما وقرأت الآية بعد الفاتحة كالفاتحة كلاندما الفاتحة بانيكو كشيني توتك آية كلاندما كلا كتو آية بقرة لا والما كتو آية سورة آل عمران والما كتو تا أيوة سورة لقمان أنغا دو كي قرآن درشي السلام هذا مجرد الرياء ني رجرا دمدي لا غير في فرانداكا نيكا دلويه كو alakra bako ekra mata yasara laka min alqur'ani alakra satuma minyofo wa alakra satuma dala kwai bara de ka mo nyana mo yayi sura kalani ka dafa o de kun alakra sallallahu alaihi wasallam ka tabole yo kun ya ka musahabu o kama ni ya ka selima ngutu ye yoro kap me juma seli ba fu ko atma selene zuranyi kap me seli gana bo ba fu kap ba selene zuranyi aba selene ayenyi wa no hadisa be o machaya o kuma barabu laminga ka sura dake ne kala ni qul wallahu de kan no ima ni tabbat yada de kan no ima ni qul a'udhu bi rabbin nas de kan no ima o kala kada al-fatiha ka o de ka fa ka faddama الله أكبر الفاتحة كلا نبانيكو سلام قولا من رب الرحيم والممود هامتاني أنغا دونغ فكي قرآن درشي كوبوليندو كا باتو يدي إيكا كل أيوان الله سبحانه وتعالى نيدا جاتي كما كان موكو فوي نيني ألا خصوصا آية السجدة كرنغل لينا ما منمبو تugو alma munumbu tuku kuto jamanye kata aya kala sujudu yarabe aya mina kasoro kujole to 120
uni keme jinga nu tetru duguma jango mo ka do ko almami kura kebe seli ngono mi mang delika mi mangi ka mi ndike ka chaya anga misri kono ya ap ma ibasron almami be seli shidon goy ibasron ye qur'an bele jele duru shi goy subhanallahi ala ka akil mandi amma ala ko kaka ala kama wa tafrijul fahishu ki joki se faraka bo nyona se kelebe misri dondala kelebe misri dondala jango ngado ki labe misri fe hada tafrijul fahishu ni se varay acce jugo ra ko jugo ifara nyonga ki jogi tle itidali sel fardaye ki se noronina no kara musahabuye balma ke balma musamba fi ki joki tle o sel fardaye ala ka kilin mande amma ala ko kaka ala kama wa amsal hadhihi min al a'mal al muhdatha anani nanywana bara chama munu jindira sel ko kono mujarrada riya'i rajira dama la ghayru fo farandaka am ala jël ala ka kilin mande amma o de la ni ayo kuma ko dala suriya kama wati anda ambulo makaba ami ya fayina alsam forba jama kulu fa insha Allah ta'ala alka getura imam al-akhdari aka hayatu binama sigi werala wati anda ambulo makaba alsam forba jama kulu mimi voyer la delikando don shidambo ani munum benat lela awnya kalando nya ngame karamo ko don ngara mo mi sonima ti sonima awnyo don ngara mo nga bara sigi me Allah subhanahu wa ta'ala jatika ni nda sigi me ko reka awnya don ma alsam mimi voyer anya mi me nga karamo ko da don getura da munu alhamdulillah rabbil alamin nanga dina dajuru bu bolobi ko ni ba feka seliba ayo ni ba feka kalamba ka kalandon ni ba feka don ko akarsa fora ko kalabala ko kalanedo ni ba feka ka kalando tiena ki jija ka farra kele zela ko fe ni farra kele zela ko fe ni don ba do ki ba do aka seli fiya anaka seli chenye chuko anaka ruku unaka sujudu dafa chuko iba do odela iba sora ka kalanti jenya ka damateme aka ruku uti jenya ka damateme aba donde ko masababe ale ko fe ayo to roba desele bana ba to mako gelendigi ami ala deli ala ka kili nyumandi amma ala ko kaka ala yakama assalamu insha Allah ta'ala na ala yandame na ala sigi wara na tajira na herala insha Allah ta'ala ami lakhdarti ka bara dafa ala sona shin kene yala lakhdar kitabu amuye lanyini minge kwamba feka angara mako ka bigi ko kaka shudura bi define ka biri angara mako ni anvaula ka jira salama wala ko fiku kala mimbi fama ko makalando ka jira mawla ko figu kala ko nidu ngodo ka jira mawla ko kona nyengaloy ala sona adafara ay lakhdar min alfiha ila ya'iha kamina dam na kadasa alabama an zekura fen fena dalula sokonahu anana naye ka jo ka jiri la kwaye niveau aka daluye ni qur'anana hadisala don shi na boko makana o kuma mi lakhdar tigi yera fiye say ka do ko ma sabe dendo ma baddedo a wolola ma baya du kono ay wolola ka sor am moge don geturay a fay don getura ay don soro kaka don ba yere a fana mo ko du kono ka soro mata yoro were o ko fa soro kaka nyinama sigi ko mununga insha Allah ta'ala sayatikum mufassala o wala le binama sigi natala ala ka hakili nyumandi amma ala ka shirki na di amma baray ala ka ala nyada nyi baray ala ka bana bona sanama baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما